Dipu Arboretum pen crop center along pini pen kazirong hang pia lama pota krung ching sai ka pangching. Norway pen than bang kuru atum nang chetong du. Karlitang Pores Chandro rong phala pen Karlitang musumunthi rong phala tum chiki momen pen kang nya dem kang pupong. Murpuloni Forest Sabirasa hemalong risim kavya joini sai ke klem phere mimi. Karadong pinya birta long penele sami raniti mongpi tang di pinya birtang ton pen arjui tha Karbi Anglong Autonomous Council Jutang Saikam Assam University Dipu campus la pen Dipu Golf College atum kachera pen pini Dipu Arboretum la pen crop center along Kazirong hang pialam kachathan kachimum jiaphan somindar kachingwai amai pi pangcheng pontang la somindar amai pi jakongpu ni phan kora sirkep ani andoji pusi terika mame pen pachatak pon Kazirong hangpi komatlo. Kazirong hangpi amen pensi, Kazironga amen kiplangma. Kindu alang lisi kewanma. Karbia hampang along katet hangklong la soalam angtip kilong Japan pura pinipen. Karbiang longarong supi, Dipu Arboretum la pen crop center along International Conference on Oral Tradition of Karbi, memorizing Kazirong hangpi the rhinoceros lady, akrok alam kachingwai katet hanamo pangcheng ponlo. Jakongpu ni phain kora sirkepa ni an ke doji laso somindar amai pi Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Munghang arideng pensi ingpu pongno Kangpuang maya long jutang sai kam IEM Surjo Rongphar CEM Abidisar Elwin Teron Assam University Dipu campus athanbang Wuli Dhanaraju EM MAC atum anpartang ha Norway pen chenglok India dang pi pen thanbang kuru atum nang chetongdu जितु काजिरंगा जितु होइसे हेतु काजिरंगा पियर नामते नामाकरण करिसे कारण हे काजिरंगाটো होइसे আমাৰ কাৰ্বি সকলৰ ৰজা হক ৰংহাং বুলি ৰজা আছে হে হক ৰংহাং হৰ তিনিজন লৰা চলি আছে দুজন লৰা এজন লৰা খয় ৰংহাং আৰু ছোৱালী আছে এজনটো আছে ডাঙৰ ছোৱালীটো আছে কাদিং ৰংহাং পি আৰু গুৰুজন হল Kazirong hangpi, gotike he Kazirong je teo prothomnya teo je agote history aro etuto je Kazirong hang ghor pra kaija kuri ulai gol jongolot ulai geni tekhete nodi usort pale pani khabloi taset upor pa jitu neki nedekha jone dekha paise jitu neki bhagwan ami manisu tar pra dekha paise je এই ছোৱালীটো যে ইমান ধুনিয়া হৰু ছোৱালী এই ছোৱালীটো একদম মৰম লাগা গতিকে সাতজন যিবিলাকৰ ভগৱান ওপৰৰ পৰা তাক উঠাই লৈ স্বৰ্গলৈ লৈ গৈছে লৈ গৈখিনি তাতে প্ৰায় 24 বছৰ মান আছে তাতে স্বৰ্গ তাৰ পিছত যেতিয়া হক ৰংহাং ৰজাটো তেওঁ বয়সস্থ হৈ আছে বয়সস্থ হোৱাৰ কাৰণে তেখেতে কি কলে নিজৰ লৰা খয় ৰংহাঙক তেওঁ নিজৰ যিটো নিকিতা ৰজা সেই পোষ্টটো তাক দিয়া হৈছে লৰাক দিয়া হৈছে বাকি কিন্তু তেওঁ যিবিলাকৰ তেওঁলোকৰ যিবিলাক মন্ত্ৰীবিলাক সেই মন্ত্ৰীবিলাকক তাক দেখিব নোৱাৰা কাৰণে তাক মাৰি পেলাইছে নদী ওচৰত গৈ সবৰ লগ লাগি তাৰ মন্ত্ৰীবিলাক আৰু তাৰ কিবিনেট মন্ত্ৰীবিলাকক তাক মাৰি পেলালে মাৰি পেলাৰ পিছত যিটো নেকি কাজিৰঙা পিটো ভগৱান হৈ গ'ল তেতে তাৰপৰা দেখা পাইছে যে এতে মোৰ দাদাজনৰ এনেকৈ কি অৱস্থা তাৰপৰা আহি অকো ভগৱান যিটো ভগৱান অকো তেওঁ জিন্দা কৰাই দিলে কৰাৰ পিছত কাজিৰঙা পিয়ে তাৰপৰা তাৰ চগৰ পৰা নামোতে তেওঁ এটা ৰাইনলৈ নিছে ৰাইনলৈ আনি আৰু লগতে ধান কুটিয়া আৰু তাত চাৰমন ৰংহাং বুলি এজন লগত আহিছে যেতিয়া তেওঁ এই ৰাইনো আনাটো তেওঁটো যে খেতি কৰিব কাৰণে সেই খেতি কৰিবৰ কাৰণে তেওঁতে সেই ৰাইনোটো আনিছে ইয়াৰ আৰু এইটো কুঠিয়া লৈ আনিছে চমন ৰংহাঙৰ লগতে আনিছে কাম কৰাবৰ কাৰণে তাৰপিছত খেতি কৰিলে তাৰপিছত খেতি কৰাৰ পিছত কাজিৰঙাটো যিবিলাকৰ ৰাইনো দি গৈছে ইয়াতে
সিটো স্বৰ্গলৈ নাযায় তাৰপিছত পিছত কাজিৰঙাং পি আৰু চাৰমন ৰংহাঙে ওপৰলৈ গুচি গৈছে বাকীবিলাকৰ ৰাইনটো থৈ গৈছে গতিকে সেই কাজিৰঙাং নামতে নামকৰণ হৈছে কাজিৰঙা গতিকে সেইটো আমি ইণ্টাৰনেশ্যনেল সেমিনাৰ ইয়াত পাতিছোঁ 3 দিন হৈছে ইয়াত বহুত বেলেগ বেলেগৰ ইউনিভাৰ্চিটিৰ প্ৰফেচাৰবিলাক আহিছে ভাইচ চেঞ্চেলাৰবিলাক আহিছে ইয়াতে আৰু স্কলাৰবিলাক আহিছে ইয়াতে ডিফু গভৰ্ণমেণ্ট কলেজ আৰু বেলেগ বেলেগৰ কলেজৰ পৰা আহিছে ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা আহিছে আৰু বেলেগ বেলেগ ছ'চিয়েল অৰ্গেনাইজেশ্যন আৰু ষ্টুডেণ্ট অৰ্গেনাইজেশ্যনবিলাক আহিছে ইয়াত 3 দিন সেমিনাৰ হ'ব আজি কালি আৰু পৰহি সেই 3 দিন তাৰপিছত আমি অহা বছৰত কাজিৰঙাতে আমি যিটো নেকি কাজিৰঙাং পি নামকৰণ কৰা হৈছে সেই মাটিতে আমি এটা ডাঙৰ সেমিনাৰ এটা ইণ্টাৰনেশ্যনেল সেমিনাৰ মাতিম তাত অনাৰেবল চিফ মিনিষ্টাৰ থাকিব অনাৰেবল গভৰ্ণৰ থাকিব তাতে আমি নিমন্ত্ৰণ কৰিম আৰু এনেকৈ ধৰণৰ আমাৰ চিফ জাষ্টিছবিলাকক আমি নিমন্ত্ৰণ কৰিম এইটো আৰু যিমানখিনি বিশ্ববিদ্যালয় যিবিলাকৰ ইউনিভাৰ্চিটি তেওঁলোকবিলাকৰ স্কলাৰবিলাকৰ মাতিম আৰু তেওঁলোকৰ প্ৰফেচাৰবিলাকক আমি নিমন্ত্ৰণ কৰিম হ'ব Dipu KCS diri piasa hemathing no longra hatum kang nya di maphanpura kalitang Pores Chandro rong phar lapen kalitang muso munthi rong pharatum chiki momen pen kimrang pon patangsi jakhongpu ni pharing kra troksiar ni Karbi Anglong Autonomous Council EM Surjo rong phar lapen KCS diri pia meipu Chandro Singh kro atumare deng pen kang pupo Bangso Mayalong Karbi Anglong Autonomous Council EM Surjo rong phar pen kaning jia tengke KCS jutang tiripi asa hemaklamalong isi kang yang hoy kaselam pon ke Karlitang Pores Chandro rong phar lapen Karlitang muso muthi rong phar amen pen kang yang hoy kasemar pon patangsi pini Karbi Culture Society asa hem aklamalong inpu pongsi KCS atuma phan hodai pon Lapen nilipo Pores Chandro rong phar lapen nilibong muso muthi rong phar atum panghinita Karbi Culture Society along halati thia ko penta kacrap dunver pen kapangtang dunver atum Bangso amen penajo Karbi atum kaike pachiki mu ponver jia phansi Karbi Culture Society asahe maklamalong isi kangnya dim kasemar pon patang ponsi ingpu pon lopusi Karbi Anglong Autonomous Council EM Surjo rong phar pen ningjepong Kabi itu tentang aklamalong Kabi langsung saya tripi saya tingnolong isi kangiang hoy keselam do lah nilipu Pores Chandro phar mate ketok amen ke tungilong kamar lapen nilimu laki bisi lapin so kibisi musuh munthirong phar lang men pen tung sikang ni hoy keselam do lamang so keselam manggilalo alang tumhan kaike keciki mover je pan angke kecibi oh mane pagle bang stame thegong ko tamen thegong ko so pan kimat hata sibi lo lapan pan tame si bangke da kangnya hoy kanang so posi da Karbi tang song thon si pini pen bang song hoy bang kedai kan mo kesang ye kiju ye tum gadoi tame ni ko lalo Pores Chandro rong phar mate tungilong kamar ko bangke mon go ibi tum chini da mena mena talang ke ha kitok kilang aning hangpik Karbi lamena long keceng lo kari commission lo ke hala suhut ke aja kong ngabe masih alang le kitok as kitab lo alut hui du stame paklang hekret sondu alang le kidu hasu ke Sipsagor district doyang podim kadakan ke labang so drama mate labang so lamkan hai hui pen penangan hapu Sipsagor district kedua Karbi arong paklang dam sondolo stame la songbong penal le hirjiran ke ha kitok keceng pen hirjiran pangrung si wurali hir tua mithang masih 1999 ningkan cepaklang lo lang so paklang pen ciron long lo penangan non karang so aluthui awiden asondo si puthot second edition akon tum nilihin pen paklang pi pondu ketelong po so pen jambili di foundation hin pen jele ba hin pen si lamkan do ang bong pen isi ingthim lim ketok tang thegong lok masih paklang pon bangke kipu ke chomna ki thi tepak sia lamkan so drama so paklang do si ini dak kupi pekeroni polo non lepo ron longi lalu la si Karbi lamera mei mate hakko ke son isi luthui ko pinagi klang kombu jadi si munjir ku isi si kulun thokan patai si klang do ala si
aso mondir alut tu yang silang lo perlu tangte apa tai bang ke klang long ta hirjir tapi nang lam jir gitu kada ke klang lalu si klang ke si kitok ni hang pi bang lo kitok wera bang lo kami mitang je kong bang si pak klang long gitu apa si pilih ke sampri dang na si lang pan tum hem si aso sa penseng lok korti tum lo aku tunu tum tadu pen si celang si lamang so ang hoy kimpi lo tim lo paklang lo la se do kabe mo pia pista me kachiki mo ye phan pen lo la pen si rata phan si kang ni wa sai pi pon ko si le do he pan cholo ni dak si fini pen so ang hoy bang ke dak kesias mate ka bi tang so mo phan dail tang te normal so pora phan birta mo ingtonek sinang Offer. Citel Electronic Store, Ladakh nang litum inverter battery 150 Ah luminous lapen Microtech brand song ador kijung pen long ikji. Lapen lang to takali Ladakh nang litum LED Smart TV 43 inch lake 13,990, 32 inch 7,990, 50 inch 24,990 lapen, 55 inch 29,990 pen long ponichi. Lapen lang to takali lang washing machine fridge 20% discount lapen AC Godrej 1.5 ton only 32,500 pen long ikji. Ahormo bang limited o lasi Prabjin pen Citel Electronic Store Bokolia near bus stand along Humri dam igno. La so se ang ton alam ka chini thule tho Japan la aber ki pia number along Humri igno. আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি? এতিয়া আৰু চিন্তা নাই কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব। কাঞ্চ ৱাটাৰ Dihena mope puthot birta long wang twiglo. Nordistan Silonijan Forest Range ke parlo Murphuloni Forest sub birasai ke atom risim kawe motori hum takavia jok kisung. Lasi Prabjin pen Karbi Anglong Autonomous Council pen alam tuma phan kavia son an ki PG phan katuning repon pado. Saite ki ji pulote risim ke do bekning ji pason thotsi Nordistan Silonijan Forest Range ka parlo Murphuloni Forest sub bir asa hemalong nonamat Prabjin pen nele tuma phan risim nang pinangti. Lapen office along get choton chodang ahem barpi barsto kachiti ahem kijunalang tuk mesentang abilang. Lasi Prabjin pen nang piponang cipusi Murphuloni Forest Subbit asa hemalong kedo Deputy Ranger Sarki Tiso pen Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang DFO lapen Forest EM atumaphan tuning dupong. Garampani Wildlife Sanctuary lapen number Forest Reserve anampi ajuanar lota ingnam marat api kijuirui adong sidulu. Ladakh kidu kisung ke nelitum se chechini.
Lasi Prabjin pen nile tum kachuning rialam RD KPG aphansi Chongkhong ding lopota Deputy Ranger Sir Thetisu pherang ketum kahumi damahor kaning rialam thepak lakpo. Sorkarin pen ni tu man akhirap kau dah jangan ajoy ni pen ni tu ke akusung ke datang lah. Tenan hin benon kematha mangkala oiler hem donai anan Nonjo, donang ji nang itu nanta foto telang po ni tu ke barpi baso ke do adin tawe. Ayam ta pusi ni tu mitang jenis ni pusi cebonai lo pen quarter dan nang itu telang po jo. Da quarter binong menang ke humni la pen la tower ihom do mata tower ta la arum ta la pusi kelangdang lo la pen ke angsong arum do la ta Pere memi tomon pene anan tala so tawar kikin ta plan kosong sala ne kin se ta pere meme tawar la bene ko signboard la ve mada ha signboard ta ave kata sarkari mengke da ke bandorewa ta vela pen sarkar pene ta ne pipe department pene ne pipe la ne ra ba e ma ne ne ja tong ave dalo lemon ne dalo kado we staff dang on do non kado we staff ke do ke mana kimi bang thondo la pen ban pen ni li pen ke bang phodo lo District Malaria Sai Campaign Pini Dipu Tepong Sajer Arong Along Dengue Pen Cutting Right Hegji Panche Rok Toka Sai Padapong Dipu Rong Sopia Long Kangdang Plup Dengue Pen Cutting Right Hegji Pan Dipu Tepong Sajer Along Tache Rok Toka Sai Kedeng Alam Birta Kya Aham Pan Pachini Dipu Rong Sopi Municipal Board Award Tenalong Dengue Kiso Ingdang Bom Langdamsi Pini Dipu Tepong Sajer Arong Along Isi Cherok Toka Sai Padosi Pere Meme Dengue Wurpen Cutting Right Hegji Pan Malaria Sai Kamasai Pupen Rongame Karapan Than Patini Cherok Toka Maya Long Chitim Ketchegun Ea Duwaita Rongame Karapan Ake Joy Pen Ronto Dengue into control athema lake community long si ke klang apot si lake kilo kado ka bang pet itu control Kunana radim lo peni la ani tum awareness pada dam ngecerok to mai pada dam ini si barita do la pena tumi sidla bari la pen ini da Jepong Sajir lo padolo la pena son thak si ka fragdim ta ude tu kempon bom lo ente la bang sok kis adengu kisuang thek kopil lo kisuang theke moheta pachini na ipu sopigi la pen itu hang da sopigi la pen mega home hayuita soji la pen so uan lokte aso ai hui banta pede aso bi jangi la son thak si anukan la do pen sita abi bang dedi la dengue ke so pen ka chingrai ponang ji la so chitim la ke lang ka chiting long si do la pen la container hai hui long si ke do container tar mirata ba lang along la hai long si do la si hem le tu bang thir jir lokte la hai chitim do thekhi deji la pen dengue ke so sta itu la na bi deji polo la hai le itu bang thir jir ke Aro, kason awareness program nanti bike lang litum khan churuk pikhang especially obet killing eligible ko khan athema dak nili tum aro already bang trop positive long si bang ni bang kenon ke su chelang ben milo setan menon bang ke treatment and bomla kasi dak nili tumaro more than 84 houses do Aro dom tharo si lekai lasi non adom tin si tame non laso kesu achibun si thede dia phan non apor chit lo alang litum non dak bangso awareness program nang bike asi ning je thelo non laso awareness program nang bi pen abang putin adom tin mekar samar bi kithi sarpi sarpu kadok tame alang litum non dak ke than te kang teng pen chirok tok pen chiri pen du pen bang so ke su pen cepayok kontek tu si ning ke pathe pon dan tipinya birta bangla pangsi kang tonik long kado kaweta me dumethak me kurwang thu